bafowethu umuntu akabengelele kakhulu igama lami nguZoso bafowethu njengamanje sifisa nje ukuthi sithole kabanzi mhlambe ngokuphawula nje kwamengameli of the Bhinqa Nation ungizwe Mchunu njengoba ke sizwile inkulumo kaPhumuzo Mosaveni olaphana ke osebenza as i South African State Security Agency lapha yes. No sholo mama lo usikhumbuzo umsiveni lo Yes lo mama lo nobandlululo olinyanyisayo olunukayo lo mama uqothukini wele lona akaqhubeka indlela nje yona chemotherapy kungahloniphi lokhu akwenzayo kungahloniphi lokhu akwenzayo ukuthi ethi ese officially likamongameli minister in the president akwazi ukuhlukanisa izinhlanga zaseningizimu Afrika zibe thina sizama ngayo yonke indlela kube sibumbane sibe into eyodwa akathi yena mayizondela amazulu ayizondela amazulu uma ngabe ke ingane efosololasi zona ngokuthi mhlawumbe ke zimdimanda ukuthi akhuluma isiZulu lokho akusho ukuthi lokho unelungelo lokuthatha khwele pheko ngoyama makona ingane hayi ukuthi usekona umzali wayo ngakho ke kubalekile ukuthi ngempela akwazi ukuthi ukhongolose wonke nomongameli wonke ngoba ofisini kamongameli lo mama lo kufana nokuthi umongameli uqobo othukisile ngalentamba ayithuke ngaso usho ukuthini mayithi silo fanele sifunde so fundisa ivenda neshangana nakho konke yabona ibaluleke kabi le ndabana yokuthi ngempela njengoba sibhekene nempi yabantu bokufika abangekho emthethweni siqondana nayo ngqo angayithatha ibize ngetribal movement ukuthi siyavunula thina showacima thina uye sineqapho si proud ngokuba amaZulu thina lokho akusho ucindezelo lomunye umuntu that must be very clear ngiyayinyanya kakhulu lento Zoso ngoba lo mama lona ngifanele ioffice kamongameli lihlawule esilweni ngoba ukhwele pheke ekhanda lesilo lokho akwenzile angazi ukuthi mina ukuguga kabi lo mama ukuguga kabi wona sikhumbuzo mama Chefeni ukuguga kabi khawula ke mhlambe ubungagcizelela uthini mhlambe kubaleke ngani ukuthi singacwasani mhlambe sihlukene ngokweinhlaka kubaleke ngokuthi lesimanga mana ke Eastern Cape lapha kade siyokhuza inkosi yamakwelekwele lena sibekwe lapha yaseNigeria lokho ukuthini ngakho abakubabaza ukubambisana komXhosa kanye nomZulu in Eastern Cape yonkana abakubabaza lokho eGoli lapha besimasha nezinsizwa lapha zaseLesotho ezinye insizwa zamapedi ngamavenda sindawonye lapha silwa nobandlululo lokuthi cha sizinhlanga ezodwa ubuningi bethu thina njengamaZulu nokucula amaculo akwaZulu akusho lokho ukuthi is a tribal movement we are not a tribalist movement yabo lengqondo yakho na mama kanye nomalema iyekeni ngoba naseLimpopo siyaya thina akukho la ukuyinoko khona kuthina silungise izwe la ngoba vele nidla imali zamakwelekwele wena sikhumbuzo majovuveni yabona uqothuke uhamba uqothuka lekhaya isikhathi sakho siphelile wemama phelile asidlali la finish how nango 2021 wayenza lento lena wangibalela isitini yabantu abama130 in this country ngoba wena uzama yonke indlela ukuzenza uqhozasi lapha kulukuya ofisini kamongameli uzenza uqhozasi futhi elukunjaneni uma laba abanye bezinyemfu thina sisukuma sabe sotatolula inyemfu asilwe thina abawusilenzela ngemuva abanye kodwa leli lizothona solilungisa ngoba yonke into siyenza peaceful ngoba uhalela ukusibopha futhi